Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perpanggian saya kati malam mangkin kak dinto beni cuma apangki ben apolong eko sokuan bisaos nggih kanto kosokuan nah soko suan mau tepak ke susu suan manter tak karwa apolong esoko suan no? Menter tak karwa apolong saya itunya bisa os sampai ke akhirat menter pakuna apolong dalam kebedaan saya amin sateja hadir menter masuk aswarga orang Madura hadirin secara khusus kelompok Nahdiyin otabah kaulaban ajunan yang mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Betapa biasa kembangan disebut orang NU nggih. Mun beda orang sete kak dinto paste ekeremi tahlil. Situng 2 3 4 5 6 peto ngare tahlili. Mencoba gula tahlil beda saya ngocak adres beda saya ngocak tahlil kan tuh apa pada nggih. Pak Polo arena tahlilin satos arena tahlilin saibu arena tahlilin pentahun tepain keremi tahlil nah apa sih nyamai tahlil nih ada cengang tahlil kak dinto kalimat la ilaha illallah nih kata tahlilnya mana pasera orang semaca la ilaha illallah la ilaha illallah ni ka tahlil le orang seta ekeremi bacaan gak din tobah nyamai atahlil semakin sini ke pertanyaan orang seta ni ka benih karoi maca akini ka maca aki kulhu telo kalih al falak sekalian annas sekalian maca aki ayat kursi awal surat al-baqarah akhir surat al-baqarah maca aki istighfar mau saki solawat maca aki tahlil ana pasti sebut mi tahlil minta mai lain yuk akulhuan yuk ya kan pada kulhuna ayat kursian yuk lah kenapa kok yang dibaca itu tahlilnya sementara yang dibaca bukan cuma tahlil saya kira maki banyak pamausan karena saking dari agung ben muljanah ben rajana faidana kalimat tahlil sampai pamausan gak dinto nyamain tah ingat na pekencer na tahlil hadirin kan detik sponsor dulu tak usah ibu mulai kayak dontangan kemarin tak usah Allahumma sholli ala Muhammad pon saya lanjut nggih engakna para rajana kencerna la ilaha illallah gak dinta hadirin mun abahas kenceran ini ke perkara tak padang ketinggal nggih kencaran tusan ini ke perkara tak padang mangkana khulil yasin yonceng ini kecek pun gelak sampai yonceng situ ngalah senang polan tusan khulil yasin tak pangki bereng teleman bujuk sekali apa orang ngalah kutusan ini ketumbu bulu ketang sih ngaji nih sen ku umme pada mungkin saya bawa bodoh sedih berok bodoh sedih lampio bodoh sedih ketang
Berhubung tusan ni kata keluar bulu, kula makin banyak tusan tak bangki. Akhirnya jangan gila bah yoncong. Eki na bangki. Arang apa mek yoncong. Keng bulan andi ilmu punten. Keng bulan putra kiai, beni anang TNI guna. Tani asli Indonesia. Mak yoncong, si nomor situng pulan celeper, si nomor 2 pulan genteng. Siapa mau banyak ibu? Saya kemagi gurunya. Anjingnya. Suruh mulai kadek kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau mau bahas pahala ganjaran ni kata padeng, cuman makin senikah. Saya akan membuktikan bagaimana agungnya kalimat la ilaha illallah. Berengaki. Sepertama, engak napa rajana ganjaran ben engak napa agung kalimat la ilaha illallah. Bukti aki. Sepertama, mun beda orang kafir dari kini kafir sampai umur 1 tahun kafir. Mun dari kini sampai umur 1 tahun pakun kafir guna tanya. Nikah kira-kira mun mate masuk neraka apa masuk surga? Neraka. Masuk neraka na sekalian apa libalian? Sekalian apa libalian? Sekalian. Bida naring Islam biring neraka ni kah? Biring Islam ni kah? Bida naring kafir biring Islam ni kah? Jepun ulama orang Islam ni kemun masuk neraka libalian, orang kafir masuk neraka sekalian. Jadi orang kafir ni sekali masuk bleng ni kalau yang enggak boleh janji poton. Islam masuk yang ka, pemasuk yang ka, yang menteri gula ben ajunan selamat dah. Kalau ada orang kafir dari kecil sampai umur 1 tahun, sejelas secara zahir kadin to ahli neraka. Ben ketika masuk neraka tak kira yang kak boleh karena kafir. Ternyata saampuna umur 1 tahun pah macah la ilaha illallah. Seasala kafir pas auba hukum teti Islam. Satejetusan dari kini sampai umur 1 tahun bi Allah Taala esapora. Seda ada engkau tu na masuk neraka pah iyoba masuk surga. Padahal cuma ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekalian. Raja tak raja faidana la ilaha illallah. Agung napa tak agung? Sepertama. Nomor 2, kalau orang itu sudah Islam, mun beda orang Islam hadirin, pah maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi adabu, man qara'a la ilaha illallah, pasayara orang teuleman semaca la ilaha illallah wa maddaha pah epalanceng la ilaha illallah, maka jepun kanjeng Nabi hadamat arba'atu alafi dzambin minal kabair, pa ebu tu saraja pa ancur pa los sapora pa gemet gara-gara macah la ilaha illallah sekalian. Nika saking rajana kalimat la ilaha illallah. Napa boleh tu sakeni tu saraja ancur. Yang nomor 3, mun bada orang teleman sebelum saya pah le sana sempat ada bu la ilaha illallah pah ekiba mate lo abu debu lain. Kanjeng Nabi ada bu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, pasera orang sokosuan semacah la ilaha illallah pah ekiba seta tak ada bu kalimat lain, maka orang kak dinto jamin bi Gusti Kanjeng Nabi langsung masuk surga. Mangkana kalimat hadis dengan kuida kholah asli na cang nak kanak santri beni de kholah tapi ya dukhulu mi ngang kuida kholah cak zaman namadi tahqiqul wuqu mun beda orang sebelum seta asang la ilaha illallah bah seta tak burung pole orang kak dinto bekal masuk surga manter tepak kaula anjunan. Orang kafir teti Islam gara-gara kalimat la ilaha illallah. Orang Islam seala kutu saraja ancur tu sana gara-gara maus la ilaha illallah. Ya iku pergi. La ilaha illallah. La
ilaha illallah Muhammadur bumi ngulok saben arek tak korang sepolo kali manusia benatengate tak burung sebekal mate. Muhammadur cuma Allah seko besar seodi saros terasa munki anyamah manusia pasti ki bada batasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manusia siang malam tak ambu senabang tunya kapan itu puentana tunyana ikala lainna. Seiki amal bentusa seika lakoh ta'aromasa depak kangkopur akare kasta abalia abata bisa. Ontong ongku seandi potrak ngerti pengetahuan agama ben malam Jumat Salasa kakuburan Yasin ibaca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pon saya ulangi. Teti saking dari rajana faida kalimat la ilaha illallah hadirin. Orang kafir ada bu la ilaha illallah iya berarti Islam bi Allah. Orang Islam ada bu la ilaha illallah sekalian. Pak ibu tu saraja ancur agegeren gara-gara kalimat la ilaha illallah sekalian. Orang sete asang la ilaha illallah
jamin tak kira burung bekal masuk surga. Saking dari raja nah ben saking dari banyak keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nikah sekalian. Paketina apa gela ajunan maus la ilaha illallah beli telok semacam benih ke seorang atau sen semacam pak ekere maki dek almarhum nilam nggih benih dia benih gini ada foto nasi satu gitu are pak ekai beli bertahlil lagi biasanya tahlil nikah la ilaha illallah ibali itu telok mun situng la ilaha illallah saus bisa ma Islam orang sekafir bisa ma ancor pak ibu tusa bisa ada tiaki seset masuk surga napa boleh kalimat la ilaha illallah ibali in telok salah ibali in telok kali pah semacam benih ke seorang atau san pah ekrimaki dek almarhum bapak nilam seset maka tak burung boleh pak nilam mungkin sesete seekeremin kalimat la ilaha illallah pa selamat pa untung pa bejrah alam berzana Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma jelas ini paham makanya dimin Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ini katuman iyon ceng dek ke acara haul Syekhona Khalil tuman iyon ceng ke acara haul pada ben malam mungkin nih buh Polan era buna saya kena Khalil Bangkalan kejak ben sibuk tuan rumah nyewa terop nyewa sound system tak cukup ajem nyambeli sape ngunceng tamui atosan saambuna saya kena Khalil Rabu hadirin akhirnya pah iya tori atahlil ka atur kiai nyuun sambungan tahlil serah semate ibu oki semate Misjo bin Demong contoh ni kan biasa namun lambuk sini kasman ni ya jangan lambuk magi ganteng ya apa lagi jangan magi lambuknya mi Abdurrahman Durasman Abdurrahim Durahim Ibrahim Ibrahim Muhammad Khalil Mat Halil cak gila tang nyam aja pentong benau kuah tapi kok sana teti asmana sesete ibaki ke saya kena Khalil pangusos Fatihah kirim makin ada Gusti Kanjeng Nabi nomor 2 Fatihah kirim makin ada Misjo bin Demong ilmu kopur Al-Fatihah maca Fatihah kabeh orang nuraki mari maca Fatihah saya kena Khalil paham sunikah afdalul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'na minat tahlil hadiyatan wa wasilatan mari nabah pleman Syekhuna Khalil cuma maca la ilaha illallah 3 kali Syekhuna Khalil mulai apuh tuan rumah si bini semalam kikir tambu sekali cong boleh kiai papan tekae orang kari nyambeli sape song kemana petebel terop kari nyewa tatangke kari nguncang banyak sealatku 2 hari tambu sekali segerena bulanan macam yang 3 kali pah mulai tebak kiai apa aja kau ni leku berkata kak sehingga kau ni le tak mantoman kiai ngaji ay opo semalam tambu sekali kan sini tapi ni bener yang bini kan tuh bukan yang bini ke bodoh gitu ndak berekar poter wah ke bodoh bener yang bini kan tuh Allahumma bu, bunda kedung tu ketambu sekali. Selaki telo kecap si bini, telo jus tanya bu. Cuman gampang kak, ring bini ni kemuntuk kakak mun kikir cek lajen. Mun bi sampian jen isampiti, tak kira mare. Deng jawab, ambule maju ke tuku emas. Kambur asalinan kak. Oh tiak kiun tak percaya, tapi kikir deng ambu yuk ke tuku emas bu. Mun tak abeda ki bahasa lena guncing ke sepeda ada pak kah beli ke tuku emas dia nak lihat sinar jaya ya iya kak mayu mulai wes ngacak melemas apa ke tuku emas coba utiaki sendiri kak insyaallah 3 bulan tak beri ya la akhirah selaki bulan si bini semalam tu kata ambu sekali selaki aja habis kedembangan assalamualaikum kiai waalaikumsalam warahmatullah sembian ki hengki kiai sapa ora nak kiai ngene berkat kok
Ijak saya guna kolil wali kai bangki. Orang ngajak ke ngonek na ber. Saya pun saya guna kolil. Neka berkat atas lumari. Tak buka bermahal mabiku. Lila kari dan tak aki kesampian. Sepora kiai. Bini gula kiai semalam tak ambu sekali. Pulan sampian maca la ilaha illallah yang telo kali pah mulai. Tak apa kau senyambeli sapi pulan situng kiai. Saya guna kolil pah. Neka di santre. Santre. Coba ngalaki tempungan bus ini pekantung. Ngalaki tempungan bus, tempungan raja. Pangalaki sapi situng, ngalaki sapi hadirin. Neka tempungan bus. Akhirnya saya sapi neka isa bun kanto bi saya kona kondil. Saya bunda je kanto neka enoleh saki kalimat la ilaha illallah ka kertas. Saya sapi sahabat ibun lao kalimat la ilaha illallah sahabat ibunda je. Saampona kertas ni kay sabak ternyata sapi nangalto ku tak ki bereen la ilaha illallah sekalian si tulis ke kertas etempeng sapi situ. Siapa orang kiai mun seni keburung berkata saya ki bae ko. Pun saya kena kolil ampun punten bek tata kok bini na sampian ni kedeke sajen kikir king sampian mak leoning napa napole cuma situng sapi na sampian penting ben kalimat la ilaha illallah tunyak ben sa esena penting ben kalimat la ilaha illallah situng tak apor pakun bereen la ilaha il jelas tunya ni kajan banyak ka mun kadung kelero mun kadung lopot beni tetilan jalan bener mun parlo tetilan jalan celaka dan gula cerita setuju mak kita setuju ba guna cerita gula siapa gula ngamak lampir je dulu ada Nabi Allah namanya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa gak dinto situng bektomio saja lena pah bade situ go orang teronor Nabi Isa tun kula terongere ke sampian ki tore bi Nabi Isa pa hibriin roti telok nikah kesanguh roti telok teku ki deki mun lapar tore kakan oke Nabi Isa jonden Nabi Isa itu orang nikah depak ke tengah jalan Nabi Isa ni ka entar dek ke situng songai entar ke songai senorok ni ke bediat tas sambil nekuk roti Nabi Isa ni kan nekani hajat ke songai saya atas mah mikir hari roti na telok orang dua deki mau nikakan kan lebih situ pola si situng cek keco apa ikakan ke ada si situng ku tak apa keco ikakan Nabi Isa beli ke atas akhirnya tore mangkin ada tore Nabi Isa pak keluar roti nah pak keluar roti nah mana pak keluar kali dua tanya aki mak kali dua roti nah siapa sih ngakan tak oning Nabi Isa kelak ngarabi kula situ mandi bun temor jo sabek ngarabe de sing ngakan bede sing ecok tak oning sing ngakan sampean tak oning billahi tak oning saya sing ngakan gule kipon tak napa lah deer tore deer roti nah ijak dengan kerining dua tak ada deer Nabi Isa situng deer bi senorok situng jondon boleh jalan jauh depak ke bektona ada boleh lapar ada seekakan nah akhirnya Nabi Isa esoro nyari keteng makin nyari keteng buat ore beli keteng tono mangki beli pahe tono eder keteng eder gak dintolak kenyang Nabi Isa ben kancana akhirnya keteng ngakari sapokang tak yabi repot eki bebau cak dengan masak nih kak etina mubaddir ekakan kenyang tak mampu anapa keteng sekare pokang ane kabi Nabi Isa ku tak pah yosap odik kakek biidznillah ku tak pah ke keteng ni kau pah teti keteng boleh bungkol boleh odik boleh pah keton sar ngabu mandi rawa rontek sambian Nabi Isa kula ajar lagi ajari kula lagi buku nyaman mau pandi ilmu ngak kayak kula ku muni telman berde sampai mati langsung gepak odik boleh nih kak cai pun Nabi Isa engki berde ende cek ni ke ilmu na Allah lakar la isoro berde aki keng berde syarat de sampean munajur nah apa syarat tinggal bi kula syarat ni kesiap sepenting lah boleh situng syarat de jawab pertanyaan kula saya ngakan roti kelak ro siapa leji syarat de cang sar ngaren muni ke boleh ceng kok sing ngakan salah tak ya jadi cetak tok tok deke tak oning kok sampean tanya kaya boleh billahi tak oning kula di nama kita ya jadi mun kaya syarat de kok oh kimpo na condon boleh
Akhirnya nyebrang ke sungai hadirin ku tak perahu na tak ada. Malam gelu orang lah mulai kapi. Ya pun Nabi Isa, pun tak usah repot. Nekuk ke bau sambian, nekuk ke bau. Nekuk ke bau, Nabi Isa ajalan ngambeng iaing, senorok ku tak ngambeng sekali. Wah ngejit. Lah mun nek kati, namun gelak make tak ya jadi nek ni penting gula ni kok. Mun karo gelak rang-rang terpok ben hewan mati, gula keng mun nek ku lekuk kening pala aku ke Suramadu. Ajar nikah gula, ajar nikah bayi. Kita rek ajar nah. Keng jawab, sing akan roti ro siapa? Dia boleh. Pon burung tak ajar gula Nabi Isa. Cak gula tak oning, gula tak oning tak percaya sampean. Ki pon jalan boleh. Leso hadirin ku tak pah istirahat. Ibu bena gunung, beda betul teloan. Betul teloan ni kebi Nabi Isa aku tak payah setting. Kuni zahaban. Ayo tetimas kakek. Betul telok ni aku tak payah ubah tetimas. Bu, terus ni kak. King sing ngocak ajar tak kau tanya aki siapa sing akan roti. Akhirnya pun telok ngocak ajar ni kak. Langsung bahatanya. Bemak telok mas ni kak. Bekiasera anjak ini kedua gula ben sampian ni. Jawab Nabi Isa. Nih kasih tu ni kebi gula bahagia sampian. Nah terus. Nah ni kedik gula. Sini kak. Nah ni kebi gula bahagia kau orang sing akan roti gula. Ongguan. Gula sing akan billahi gula kau. Billahi haram ditapur ke la billahi gula Nabi Isa. Gula keng nakal sing jantan gula sing akan billahi kau. Nah ni ke manusia mun tepan itu biru. Mun karo masalah ilmu tor kadang manusia ni kegelem lecek keng mun urusan ben pece. Siapa orang? Maki orang gila ternyata mun ke PC beres. Engki kula kaunjangan ni sampang hadirin. Keluar dari kaunjangan tengah jalan mobil kula pah yang orang gila. Isa top tengah embong pah cek mobil. Ndak PC nak. Bi kula ke supir diberi PC. Ro beri 2000. Pani beki. Jo ning 2000 iku. Teti sing Tadi janggule se gila kalau keng mun ka lain na mun ka beselo gila. Bukti nak tahu cek 2000. Cek saking gila kapi kan tak tahu cek 2000 cek 100. Nyaman ada bareng gila. Ternyata se gila mun ka lain na mun ka bese beresoreng. Cek ring gila iberiin 2000 tak ando. Akhirnya ya pun Nabi Musa ni Isa misem pon lekalak sambian kapi ni kah kula tak minta. Ni kegalak sembian emas kalak sembian ni kegalak sembian kapi. Tapi hadza firaqu baini wa bainik. Keng mungkin ni kapi sana gula bi sembian. Sampean tak usah nurut gula boleh. Sampean ni kata jujur pun lah kalak emas ni gula tak penting. Bunga ni kah? Tina magi api sahabat Nabi Isa sepenting oleh colon ko temor. Bu. Ana apa do Pak kada era badan belikur payah mbok rampok ka telo kae. Cang rampok kah? Woi kakanan dateng ke eko. Ibu emas telok jo eko. Yamba langsung cak pon rampokah le pelele nyaba apa emas dia maksudnya kak emas beki sambian ni pate oh tambah emas cak beki sambian mate kapi pelena yuk belian mate cak dengan cetro oliam emas tegakal ngakalina piglo tina acarok ke begelu acarok tak kina acarok etapur sekalian mate sika seorang kak langsung mah akhirnya emas telok ni kayak kalabi rampok si ketelo ni kah tungi dong ngajolon mungkin do bakkan lo mair pah lapar si ketelo hari emas lah andik sekiluan ni dong kana lapar bola ajak melia nasi jadi melih siapa si melia wis kok si melia mangkat ke seorang si ke seorang mangkat akhirnya si kedua mikir bola cek pati enda boy si melia nasi deh oh nyaman cek nyaman emas deki tung setengah ani dong oh iya deki dan tek kawan oleh nasi deki lah tapur cek tak boleh mati semelena saya datang masuk ke dalam etapur cedak hadirin mati makan si kedua bunga njak mun sati tepak ongku emas andi hitung setengah andi luedeng nasi oleh sambil kenyang ternyata si ke seorang gelak ketika melena nasi pada mikir ada si kedua pula cek racun apa nasi ini maleng kok emas andi telok si ke seorang mati gara-gara ikening tapur si kedua mati gara-gara nasi yang beda racun ketunya kak tahu sa akhirat itunya kula ben sampean muntak lero bisa titilan cilen musibah mangkana
tunyah ben sa esse na kak dinto ipun dengan kalimat la ilaha illallah cepon ulama pakun beren la ilaha alhamdulillah mangken Bapak Ahmad saring Ibu Khotimah tunya saya paring ibi Allah pak ibadah aki acara mungkin biayanya kan tak cukup 30 juta nih kak sound system mah ini mak teropak sampian ki hadir ki ibri berkat barengnya gini bang ki maka sampian ini mungkin oleh banyak oleh kencaran tusan esaporak ki oleh berkat amin apa mi esaporak karena mungkin masuk majelis solihah majelis saya pak sampian ki ngaji begala amul ki khori ben sejelas mun sampian ini pasti ikhlas kula maki ucau diturjan gak kantung kula mikir belum tentu kula masuk surga belum tentu kula oleh ganjaran apa karena kula bensin ni kente bukan uki mun sampean asa bedaan sepedaan luang bensin beda sing ngente bensin tapi mun abahas ikhlas sejelas ikhlas sambian mun kula belum tentu ikhlas mun trooni ngah holil yasin masuk surga banja ikhlas abanja gampang cara nak coba aja sungkemin mun tak agrunggung surga ongguan kula pak kali kau jangan diketek songkemi udah pak ke rumah bina kana tilpun tuh kalau pai tak nilpun aja benih ngelak terus palai beri kalah tak beri dan tak agurunggung tan kula tak songkemi tak agurunggung ngocak tak jak ngocak ken ngalkal dina kira ya Allah tadi mau bahas ikhlas tak ikhlas apa kin makanya gue lagi pikir kok pengajian oleh kencaran apa njo ya swarga panja munten gue tibi tak yakin gue oleh kencaran keng tapi pelan makin apolong ben sampian seikhlas sampian masuk swarga gue budian menterbeda masuk swarga mun gue tibi tak jelas kak bisa saja gue masuk neraka sampian masuk swarga siapa amin ya binin siapa juga bisa saja gue masuk neraka sampian swarga amin nih kok ya poton namun kau idina mikir deh mantar pada selamat deh ibu nah iya deh bisa saja gue masuk neraka sampai surga amin pekerjaan lagi iri beri idina untung bek semua tua saya nujak ngudeng kabin biko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika atunya sahabat ketimangkan gak dinto kelaban cara. Pebali ke Allah maka alhamdulillah tunya seda ada cepon gelak bisa saja tetilan jalan coba kelaban ibadah acara ketika dinto tetilan jalan selamat amin tetilan jalan pecrah amin Ibu Khotimah sareng Bapak Ahmad mangken teti orang seontong tusan esapora gara-gara abad aki pengajian ajunan mangken esapora gara-gara nekani hajat tetangga almarhum Bapak Nilam gak dinto mangken esapora pecer gara-gara ikirimi tahlil banyak dari ajunan amin Allahumma sana tuan rumah mangken negaki etoles orang sing ngabekti karing tua hadirin nak foto ni kemun atua aki dak ka orang sepos ampun sete cepon Gusti Kanjeng Nabi make nak foto ni kaki oding toman salah toman drek karing tua keng kapan sete pak itu aki tu sana nak foto ni kabi Allah pak isapora amin nang kitab Ihya Ulumuddin bersitung hadis innar rajula la yamutu walidah wa huwa akin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubu Allah lahu minal barin bada situng orang laki kurang ngajar karing tuana langka karing tuana masake kata naring tuana mangkin ampun sete minta sepora lalu bisa keng anak nih ketika karing sepo ampun sete pak itu aki bi anak tak abu ambu rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli fayaktubullahu lahu minal barin anak sekurang ngajar karing tua anak semasake ate naring tua keng sampuna sete ring tua pak itu aki pada ben mangkin anak kak dinto tak itulis anak sedrek kata pepah itulis anak sing ngabekti cang siapa kana iya cang hulil yasin gelek kok cang maki masake karing tua maki langka maki kurang ngajar korban mati holen itulis anak sing ngabekti kok oh ya munda iya kana mayu pong embuki bodo teng benteng aki gelo benih seni ka maksud tak
kula ben sampian setuman masangke ka atin ring sepo mangkin minta sepo ring sepo ampun tada maka tore kaula ben ajunan tu aki makle tu sa kaula ben ajunan bi Allah pah isapora amin. Orang ni mun ngabekti karing tua hadirin ketimang kini kebahagia holy sejata tak usah king akhirat se pasalamat ta etunya bi Allah la palayan. Orang ni kemun karing tua arabet orang ni kemun ka orang tua mabagus mun ka orang tua maseneng ki itunya bi Allah la paringi perkara seta ikasangka dan gula ajar eta nggih dan gula toman situng bektong yonceng pengajian bi orang daerah gelis kieu nih kan keng tak ego bala aku sampean kenal teti ngonceng kebetulan saya ngonceng ini kaki beda Jakarta ngonceng ke Compo bekto nak orang 3 bulan kebetulan bekto saya tentu aki ini keten gula ais seeram penang sampang teti gula tak bisa seporan kak ten gula gak dinto tempo na ais se sampang eram penang teti tak bisa hadir ke acara sampian atau raki dek ke tuan rumah dek ke sohibul haji saya beda Jakarta dan gula tak bisa hadir oh engki tak kenapa amit pun sebelum amit pah aculu pese ke gula bani salam aki aculu pese ada amplop pah etali ibon garit tebel mira saya aku caan 2 muncul aku caan kan 10.000 beda salah tak aku caan bagi nuku todi 1.000 jo ada salah aku caan kedua saya aku caan pah tebel etale ekarit ka ebe kibi gula punten tak nerima gula lakar biasanya compok mun bedereng cengunceng pah tak melu jadwal pah abri pese nyukem pese gula tak ande mun tak ipaksa ya mun ipaksa mi tega atokar ba tega batang keket margana pese kae siapa mau nyepetek gini ngete ibu ngerbaju jadi kula lakar biasa namun onjengan nih kau orang tak boleh jadwal kula sungkemnya buat tanda lakar tanda kula nih keserah lakar kula tak mau jadwal lakar tak bisa wah cek banyak ang saya bagi jadi kula lakar lah sepor punten kula tak bisa nerima punten nih kada hubung dengan sengonceng tat lakar cek pon tuan rumah nasi dari Jakarta pokon paling ki kesampian bisa tak bisa nih keng sodoko bitin kula ngkimun saya kata napa ekal abi kula bagi kanak-kanak ngaci ibaring beli beras etaan ai bagian nasi yang jangkula sambil bangun tempat anak-anak ajar lipalipun jangkula sebagian dekipitan kula ke beli semen oh iki tak napa kada bitan kula hadirin mole bito wah ibu ya mangkan jak pese kelak ada ya bu kalau ibitong sampun ibitong bitan kula hadirin ternyata obeng ini kebenyang 5 juta kan oh, cangku udah sebulan ke Malaysia atau 5 juta. Ku tak pakai pikiran, ku udah bulan tak bisa kayak gitu. Maksudnya benih pakai pikiran kita pengajian dah 5 juta pernah boleh pengajian benih saneka. Benih. Ara apa me ko be? Tadi gula kengkir pikiran, gua mak tu gojek banyak yang gula. Tadi gula pakir pikiran senika, enggak kasih banyak gula ni tak bisa gula ku tak pakir pikiran. Akhir bi gula pengajian saya sampang pakai telepon. Ya, gula di jadwal malam neka sampian, keng malam neka ni keten gula yonceng bi orang Gelis, daerah Gelis pun, daerah kecamatan Gelis. Bi orang daerah kecamatan Gelis, ten gula tak bisa. Ni apa beri obeng 5 juta ku tak pakir pikiran gula bulan banyak gelu. Ketina apa ding sampian je iyan dia ketangkel nikah. Ken ki kerempe kedimin ben panitia. Kasokana Allah hadirin saya sampang ni aku tak pan ikrem ongki ni kak bungaan ya lela ker aduh jangkulen je mun tepene 5 juta gampang urusan bener jangreng teleman ruwa idza kanal modal wujidal model mun beda model lama ke model norok sakali itu penil 5 juta aku tak kasokana Allah mi pah gelem yalle ni kejak biasa na pengajian ni mun yalle orang tanda ni ke pah bungaan yalle dumun tepene 5 juta jangkulen Nika bocoran kak, nika bocoran. Mik pola gula lekuk sampean ngunceng gula tak bisa ya nggak dia cara neng. Ajareng.
Enten meni kantor yang lentik anu gula tak sampai 5 juta, bagi 4 juta sangat seket bisa gula. Pon. Permisu nih kang. Wah, agak jak buk. Wanya ku sepesian ku lebih sampai. Peseong ku. Suruh mulai kada ini kan. Jadi kisah beda panitia. Gula ku menguncang gula boleh cak berkintarnya. Tali gabungkan acem be. Waktu pak garing apa baca dia yang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhir hadirin entar gula ke tempat tadi kang. Dan gula bek penasaran. Ingat napa so kina orang ni kang. Cek dengan keng entar ke compok ngunceng tak bisa le ka ambil 5 juta bisa tak iman sini gila. So kini ingat napa. Sampun ada pak ke tempat hadirin so kiongku ni kang. Roman ni kang bi gula sampai tanya aki. Kau dari raja. Ni kan apa abi berempan apa 4 miliar. Ni kita ada ti roman gini. Kita tempone gebay. So kiongku. Kula saya lebih keton boleh. Ternyata tuan rumah saya ngunceng gula ni ka omor ki omor 30 peto. Iki udan gula kan 17. Ini rojak norok gelak norok adok ni. Cak beri berkat dia, cak beri berkat. Kalah berkat. Mari beri berkat, kalah berkat dah bukan. Ada kali beda ni kakak ni bukan aku ni. Siapa saya sampai subuh? Kuat 7 sampai subuh. Kuat. 7 sampai subuh kuat. Siap 7 sampai subuh. 7 cak gulian kok muli ya bu. Yang ku tak lesu ya sama lemung ke 3 kali gula kan. Mungkin pertama ki buru emor koning tanah merah. 2 kali nak ungkai kanto. 3 kali nak. Ini Roma. Macam kau dia gelarun mah. Letak anak sandi ale on. Saking ulai dinnak. Dah janda. Ya cak gelak pun waktu wana lo edi kok bu. Lihat gelubak moro-moro 3 ekor tahun deh nak. Nomor sekat siapa orang. Aku ganggu apa dan apa. Kini saya kayak bayi kepai piring ini. Ini betul sekali sen. Allahumma sholli ala Muhammad. Umur lagi umur 30 petok hadirin. Kek sokina luar biasa. Soki ongku ni. Bidan gula paitannya aki. Sampean malamal na apa? Ni pah bisa ambil Allah yang paringi dunia tege luar biasa. Akhirnya bah aja wapun. Tan gula biasa. Gula kalau biasa na beri ke jetem. Terus biasa na nyumpung ke madrasah. Terus biasa na beri ke masjid. Terakhir pada bus nikah. Keng ten gula ring sepogi cokop. Ring tua 2 gula ni keparlo na apa saus ustad. Biten gula saya pakai ada ring tua. Ben biten gula. Ben bulan ring tua nak nikah akademi obeng puluhan juta untuk biaya kehidupan sehari-hari. Ring tua nak bede matura hadirin. Bahkan mat tua nikah di lebih sebulan 30 juta. Lain ring tua nak. Mungkin margana nikah gula bi Allah rezeki pah terbuka. Gara-gara Arabet orang 10 2 ben bulan obeng ekeremin tega tak ambil ke ambil ring 10 kan pakku ni keremin obeng pakku ni paringi obeng maka bi Allah orang nikah nih ten kula mungkin gara-gara nikah ustad gara-gara apa ring obeng kering tua nikah bi Allah ten kula paringi jalan satretanan ten kula telok nikah bi Allah rezeki luar biasa kapi cek karo amin berdi mun karo nyandak amin siapa sih tak ongguan sampian seorang sepon lagi odi orang sepon siki kena, oh tak kena kare ka seorang.
Karering sepo laki etok, karering sepo bini. Mun sampian andi usaha, andi lako idilem sebulan, pak hasil sampian 3 juta. 3 juta ni kecek kalak kapi 200 bagi karering sepo nak. Muring sepo na bang ngucak, tina congko tak lo parlo meli apa kok lah, aku ibi kakek. Tina bu letakku ke bayi mat cimat dek, ke pai tak ko ojeng kok. Munding sepona elati ni paringi obeng ketika dinto hadirin. Coba tengali pahtorai rizki na sampian bi Allah bakal ibuka dari jalan setai kasangka. Amin. Para milaga dinto hadirin mangken sadaja dunya. Saya keluar sareng Ibu Khotimah. Saya keluar sareng Bapak Ahmad. Secara zahir mangken ni kata ada. Tapi torain dunya mangken saya keluar untuk nyelamatin orang sepona gak dinto bi Allah bakal iganti kalaban kanti salakong banyak budian. Amin. Edi mereng motori sejen melarat kak cok tahun ngeholen petong malam abadaki acara tahlilan 40 hari 100 hari jibu hari berdering motori sejen melarat ada jen soki Roma aja raja kapi lakon ang tenang tiap situng Roma andi langker setetanggaan pak kompak kapi motori bi Allah epa barokah pelandeng motori kak itu satu aja arabet dek kau orang sepuna. Amin. Salaben tetang ke pak kompak nggak mangkin ke budak acara hadir tu kau tak buat budak ibu sabar kapi bahkan engki jadi hadir tega cek benyang dia tahu apa yang niat ngaji apa yang bengkok ada orang sekali bah nurut akidan apa yang penasaran pelan kocak saja mau dilihatin cek gendeng ku beda orang kompak ngak dengan kantun bener coba bah beda ki acara pengajian tak kira paham ngak nikah kak kecuali king orkes mungkin orkes baru mun pengajian mun dicoba tak kira paham ngak nikah kayak mundeng Madura tak usah ke pengajian nah amun leki mama ceng terop tatang ke kor beri tahu yen tari tolong mun ejaba sapora kak napa leking pah mama ceng terop aku mi 2000 langut timun ka coba aku mi majar 1000 mun tak ro aku mi saparo ya saparo na roket ceng kasokosuan ne inggi esor baja kak esor baja mate esor baja tero eko furangin esor baja kuburan negin meleh setengah meter kali 2 meter berempar kena kuburan 3 juta kuburan ni kau beli esor baja 3 juta kak keng mau nek anto itu leman sampai kor lagi lemate tangki cek gratis kan mele kuburan sampai ten gratis ku nanti biasa cek beri orang kan tanah wako bro gratis tokang kalena coba ni kan nagin bajar esok kosuan tokang kalena mayit tak usah bajar kak pakun ngale orang beri kopi beri rokok aduh mau rokok kopi nakin lang mau tak lang beteti somor tak ambu waktu nak ngale ke dalam tegak tak ning keluar dia dim aja dulu malah nakin op nakin dah iya ocil rokok kopi cak ngocak mau tak pankik laku itu mau elang orang ada dalam ya siapa kelak hai kok saya kemeja para milaga dintoh kau leben ajunan pongki beda kesempatan to dereng sepo gak dinto rabetin seodi rabeti babunga paringin panapas ikan di kau ajunan sesete to rabeti kalau cara itu aki pada ben mangken si bisa sodokuen kirim sodoko mun bisa sambil 2 salah sodokuen pak etah dili ketimangken 2 ni kakalako dek kau ring sepo 2 kau ajunan maka ring sepo 2 kau ajunan sesete ipa selamat bi Allah kau leben ajunan nak foto si Arab bi Allah bukan ipa becir ipa untung itunya ben akhirat amin Allahumma. Apa ibu hadirin sejam langkong siapa sih ngajak orang ya nguncang boleh ay betul kaya teh kami agak jadi babi ini Nabi benar-benar makan ke mutlak fadl dari Allah. Nabi beda salah kesalahan murni omber dari keendengan ben kebutuhan pribadi nyuun sabora ben nyuun pelersaki saboraki kaki sambil kerja huk saboraki huk mentir tabangkian kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging didoaipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.